Tijonik pariqatzij k'iche pataqri jalajoj taqu qaptinamit rech rirulewa rik'ichetzij pawejunab ju'ojun winaq. Rik'iche mayab chulchi tajin kuyari uchuqab chechuyaik ritijonik pariqatzij k'iche hukri qawina qalitomab ap'omab pataqri tinamit k'iche chuwi miq'inja uxe lajujno retal ulew kaqolkej xuqoje tz'olojya. Ritijonik xmajtaj pari'ik febrero chwejunab kukri qawinak kech'aw pariqatzij xuqujeri man kech'aw ta pariqatzij k'iche chaqatab'ari xub'ij rik'amalb'ej rech ritijonik rech rik'iche mayab chulchi licenciado José Luis Álvarez López. Le chak puwi le tijonik rechwe chak rechwe k'iche mayab chulchi cochpamle producto 3 ubi población con habilidades lingüísticas y metodológicas adquiridas. Una que si rosh atri richak chomam rihura ichpamla le khun atle ko kihab chak patan kipan le qachil taqa chikip le qachil taqa khno po le qachil kiche le qachil taqa kikhi qaban tkhik kikasleman le nabe are ubi formación en aprendizaje del idioma maya quiche como L1 y L2. We nabe y ich rialuma rialitoma lo hachin kah kihoki powri qtsir quiche powri sikne powri sikhonem khun ba shukhe tube abri are que kusush qtsir quiche kihlo kino ripanto y que kuhich pamweti khone Riti husharab sibulah ke kikotik ci tahin ki kiri qub ishi kutsi bashik ri qatsih kiche shak ukhela tahin keban pacha kubih takri halaho takanik pawi uyai kuih ukohi kukutik ri qatsih mayab winak shak ukamik ih rinimalah kashkolil yabil COVID-19 pawi qatinamit pashil kayala mantahin tachik kiri kibralitomab abomab chachrikiti honik patakri wokah Shak utahin ketaqish ritijonik pateo kakik ruk hunkiguh ketak ronogel shemano. Shukuhe rech kikibane kichak patan chikachoch ri ahtihab rech rikiche mayab chulchi ikitakbik huhuntak tsijonem chol wachibal parikichawibal ritijoshelab rech kikito kikilo hasuchobik ikibanchech rikichak pariqatzij kiche. Kohunti trigleja kauletsi wawat Arik uahun chikech tichak patan tahin kubanik iche mayap chulchi rech pashil kayala.